دم خوش تماشاوانین هیچا دی برنامه یک نوح یا باسی روش ده جارک دین ام بهد لباکوری کردستانی روشا جیانک اوله آرام آشتیانه دبن ایریشین جور به جور ده دناو آلوزین برچاو ده کرد دناو شهر پرچبون و باندورین وان این خراب دجیانی بخوده دناو کریزه کدنه دی صحیح سیاسی کرد لباکوری کردستانی گلک پارتی ریخستن و انسیاتیف هنه لیکیتیک برهمدار جبو بدست خستنا هیوین کردان هنجی لیدار نکتیه. لسر وان خال و بابتین گرینگ ام دی لگل سروکی گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاج بوجاک لستودیو میای دیاربکر دبشا دویم آباسی روشده با آخفن. لسر همان پرسان دبشا یکم آباسی روشده بشداری لستودیو می بردف که پارتیا دموکرات کردستانی ترکیه بریز روجهات آمدیه. که روجهات دست بکیده بخیر هاتینه گرم جبوی برنامه باسی روش. سپاس زور ممنون. که روجهات روشا پشتی پازده مهیل ترکیه، پازده ترمهیل ترکیه پشتی حودانا کودتای لشکری کو بسر نکتی. روشا الباکوری کردستانی دیاره بربه آلوزیه گلکی تبلیه و ریوه چی و خوندینا و جوی روشی را چیه؟ نها گاوه ام بخوازده بن تثبیته کی تندرست لسر اف بویرین کل داوی دا رود دم بکن دوی ام پچکی بحثا درباز بوینا ترکیه بکن یعنی جبو چی اف کریزه نشکاوه اوسام مزن بو نها روژا کو کمارا ترکیه هاتیه دامزراندن حتی روژا ایرو 10 ساله ده جاره کی ام دبینین کریزی نو پیدا دبن یان دربین لشکری چه دبن یان کریزا آبوری چه دبه یان گورانکاری دیاسای دا چه دبن یان ری لبر پارتیان تیگرتن ری لبر سیاست تیگرتن bu sisteme ki rûniştî rûne day. Na, sistemi ki rûniştî hebu em dikarin bêjin roja ku komara Tirkiye hate damezrandin 1923 heta em dikarin bêjin hikûmeta AK Parti sistemekî ji xwe hebû ev sistema hanê nîv militarîst sistemekî bû ku peywendî bi demokrasiyekî rasteqîne tune ye eva hanê bû sedem ku gorankarî çêbû roja ku AK Parti hate ser hikûmetê girte pêşiya xwe ku vî sistemê bertaraf bike hinek gavên pozîtîv hatine avêtin di derbarê hukukê da li ser çawabûna dewleta hukukê da hinek gavên pozîtîv hatine avêtin û di mesela Kurdî de jî hinekî gavên pozîtîv hatine avêtin lê eva hanê têr nekir ji bona çespandina demokrasiyekî rasteqîne li Tirkiyeyê loma ev krîzê nû dubare bûn. Tesîra pirsa Kurd çi bandorê dileyîzê ku dewlet nikaribe sebawayekî ewle aram sistema xwe birêve bibe. Ji ber ku çareseriyekî rasteqîne em nabînin li Tirkiyeyê çi sistema kevin çi di hikûmeta nû ya AK Partî de em nabînin ku çareseriyekî rasteqîne peyda bikin bo kêşa Kurd û Kurdistan. Tim nîv û nîvçe, gavên nîv û nîvçe têne avêtin û çareserî bi gavên nîv û nîvçe çênabe. Ji aliyî din em dibînin ku Başûrê Kurdistanê de pêşketinên gelekî mezin çêdibin. Diwarê siyasî de Kurd berew bi dewletbûnê ve diçe. Ji aliyî din em dibînin li Sûriyê hinek gorankariyan hatine çêkirin. Bê ku em li ser milîtarîzma PYD biaxivîn li ser kiryarên wana lê ji niha ve diyar e wê statûyekî ji bo Kurda were dîtin. Eva hanê tesîra xwe bandora xwe li ser Tirkiye heye li ser Bakûra Kurdistanê heye. Înca ji bo nevekê divê Tirkiye jî van pêşketinanan li ber çav bigire û çareseriyekî rasteqîne peyda bike.
یک عالی هنک گاو هاتن آویتن لی جعالی دن دوی ام کرد یک روز داویین سالین 1908 دەستپێکی ساڵین 1990 حتا ئیرۆ هەر دەم گەڤەگۆ حکوومەتێک تێ سەردەسلاتی و تورکیە دە دەستپێکێ دە سۆزەکەی دێ دبێژێ دە پرسا کوردامێ هەن گاوان باوێژن هەری داوید دەستپێکە ساڵین 2000 دە ئاک پارتیژی گاڤەگۆ هاتە سەردەسلاتی ئاک پارتیژی ئەو سۆزدە گەلۆ یعنی دووبارەکردنە her hatina desthilatî û Tirkiyeyê nabe kiryarê got AK Partî jî kirî ji ber got nege hatu encamekê ew jî. Niha rast e gelek caran soz hate dayîn îşaret li ser pirsa Kurd û Kurdistana hate danîn lê rastiyekî heye ku tu hikûmet wek hikûmeta AK Partî gavên cidî neavêtin yani em bixwazin naxwazin hinek gavên pozîtîv hatine avêtin yani ne wek hikûmetên dîbû ne wek partiyên dîbû lê ji alî din jî rewş bi giştî tê guhartin hikûmeta AK Partî wan guhartinana berçavê xwe nagire û bi gor pêşketinên rojhilata navîn bi gor ew bûyerên siyasî ku rû didin bi gor wana çareseriyê nikare peyda bike. Divê derê de divê Kurd bixwe jî aktif bibin. Kurd bixwe jî divê bizanin çi dixwazin siyasetekî guncav, siyasetekî medenî bi rê ve bibin ku ew siyaseta guncav bibe sedem ku Tirkiye ji neçariyê gavên dî jî bavêje. Em bu yerên got li herêmê rû didin. Gelo wiha dikin got Tirkiye wan bûyeran rast naxwîne an jî konjüktûra got ji Tirkiyeyê derbas dibe rastiya got Tirkiyeyê welê dike got Tirkiye nikare beramberî wan pirsgirêkên Rûdayê gavên ku bi wan re paralîlî wan tişta nebavêjî bi taybetî di çerçoveya pirsa Kurd de. Niha pirsa Kurd û Kurdistan di rojhilata navînê de di vî herêmê de bi şêweyekî gelekî lez pêş dikeve. Ji aliyekî em dikarin bêjin Tirkiye van pêşketinana nikare bixwîne. Ji aliyî din jî em dibînin em Kurd bixwe jî em behsa Bakurê Kurdistanê bikin ne amadeyî vî tiştî ne. Yani ew siyasetek û heta niha me meşandiye ji salên hefteyan heta vê demê û li gorankariyekî ciddî di siyaseta me de nehatiye dîtin. Çawa ku em Kurd me nekarî em xwe amade bikin ji bo vî zirûfê ji bo vî rewşa nû di heman demê de em dikarin bêjin Tirkiye bixwe jî ne amadeye bo vî tiştî. Loma divê em hevdû temam bikin. Em pêşniyarên konkret, pêşniyarên somut pêşkêş bikin. Em zirûfê baş bixwînin. Gava ku li Iraqê taybetî li Başûrê Kurdistanê guherînên gelekî mezin rûdan di qada siyasiya cîhanê de jî fikrek hebû ku Tirkiye bi hevkariyê li gel Kurdan li rojhilata navîn dikarin helkeftinan, pêşkeftinan, pêkbînin ew hevkarî dikarî wisa bike got rojhilata navîn tendensa demokrasiyê jî xurttir bibe ew babetê çawa dinirxîneke rojhat. Ev gelekî tiştekî balkêş e divê merov li ser bifikre û bala her kesî ser ev rastiya hanê bikişîne. Niha di xada cîhanê de tiştekî dihate gotin heta berî 15-20 salan. Em hemû li derva jiyana em siyaseta cîhanê kêm zêde dizanîn. Nerînekî hebû bo me Kurda. Hûn Kurd nikarin xwe îdare bikin. Lê eva 20 sala Kurd îspat kir ku dikare di vî herêmê de bêkêmayî ji welatên cîran baştir xwe îdare bike. Demokrasiye ku niha li vê Kurdistanê de heye ji welatên dewrûber kêmtir nine zêdetir. Qasete Başûrê Kurdistanê. Başûrê Kurdistanê. Ji alî din em dibînin
او toleransa di navbera milletan de, o toleransa di nav ol û dînan de ku li Kurdistanê peyda bûye, بله li rojhilata navînê de li tu derî tune ye ve heta li seranserê cîhanê de eger hebe jî gelek kêm cih wisa hene. Ev rastiya hanê ji aliyê siyaseta medenî ya cîhanê tê dîtin. Ji bo naviyekê Kurd dikarin bibin partnerê siyaseta cîhanê û li vê derê de îtifaqekî gelekî calip, gelekî interesant çêbûye. Divê Kurd vî tiştî jî berçavê xwe bigirin. گرم ورنه روشا دنیای کرد که روشات نه چاوا کردستان پارچه بویه مخابن تفگرا سیاسی کردجی دناف پارچه بونه که وسادت دیشی ev yek ango babeta yekîtiyê yekriziyê di navbêna tevgera siyasî ya Kurdê bi taybet babetekî sedî salan e ku di rojeva Kurdan de ye îro jî di rojeva Kurdan. Ev tiştehanê mexabin ne nûye ji berê de ev pirsa hebû. Em dikarin bêjin ev sedan sal e ev tişte heye. Ehmedê Xanê dema xwe de di helbestên xwe de îşaret kiriye li ser neyekreziya Kurdan. Ez vê tiştî piçek jî girêdayî bi coğrafya Kurdistanê girê didim. Niha em piçekî kevin de biçin. Gava Kurdistana Başûrê de şerê çekdarî hebû. Ji bona ku hêzên Kurdistana Başûr bikaribin peywendiyên navnetewî peyda bikin û xwe bavê ji nav peywendiyên internasyonal navnetewî divê li vê derê de bi gor coğrafya ku em têdane yan vî tiştê li ser Tehranê bikin yan li ser Ankara bikin yan li ser Şamê bikin. Bo Kurdên îro Başûr jî gelo ev yek derbas. Na îro ev yek bo Kurdistana Başûr derbas nabe. Lê îro eger em wekê Kurdên Bakur eger em bixwazin şerê çekdarî bikin yan kesên ku di şerê çekdarî da ısrar dikin ew mecbûrin vê peywendiyana li ser Tehranê bikin yan li ser Şamê bikin. Ya ev jî derbederiyekî pir mezin e Kurda ji hevdû cuda dike. Kurd li vê derê de nikarin bigene hevdû. İttifaka Kurda nebestenê bigotinane yani em nebestenê em bêjin em îtifaqê dixwazin, yekîtî dixwazin, yekrêzî dixwazin, gotin tenê bes nake kafî nine divê ji rastî ji dil divê em yekîtî bixwazin. Ev jî ji okê derbas dibe. Çênabe em wek siyasiyên Kurda berjewendiyên partiya xwe li pêş de bibînin divê berjewendiya xeta neştimanî esas bigirin. Gava me vî tiştî wisa kir berjewendiya xeta neştimanî me esas girt wê demek kêşe di pêşiya yekîtiyê de namîne. Kek rojhat ger em rastiya Kurdistanê werbigine desta çar parçeyên Kurdistanê ger mirov ber bi yekîtiyekî neteweyî ve biçe gelo yekem pêngav yekem gav gerek ji bir ve destpênekê got mirov li parçeyê xwe li wî parçeyê Kurdistanê pêşî yekîtiya xwe pêk bêne platforma xwe pêk bêne hevkariya xwe pêk bêne paşî ber bi yekîtiyekî neteweyî Kurdî giştî derbas. Bêguman ji xwe gava behsa Kongra Netewî hebû wê demê jî boçûnê me wisa bû divê berî her tiştî Wekî Par Demokratîk berî her tiştî em di parçeya xwe de yekîtiya xwe pêk bînin piştra daxwaza yekîtî Kurdên parçeyên din bikin. Aslingên yekîtiyê li Bakurê Kurdistanê çi ne? Navbêna tevgera siyasî ya Kurd. Min niha berî niha min xwest ez behsa wî bikim îşaret li ser wî bikim. Xeta neştimanî gelekî girîng e. Eger em xeta neştimanî de ısrar nekin, em Kurdistanî bûnî de ısrar nekin ew çê nabe. Niha kesên ku îro siyaset dikin li hemû parçeyên Kurdistanê de du boçûnên hene ku li ser wana divê em îşaret bikin. Yek siyasiyên ku di medresa Kurdî de mezin bûne, siyasiyên ku di metropola welatên serdestan de mezin bûne. Siyasiyên Ferqa navbênî awan? medresa Kurdî de
فرهنگ و کلتورا ولاتی سردست نگرتنه او سیاسی آن او روشنبیرین که ام بیجن لتهران آنکارا یان شام مزن بونه او کلتورا فرهنگا وی ولاتی گرتنه لوما باچونا کردستانی بونی پچکی دوره جوانا بونمونه کسین اوسا مثلا دکارم بیجن پیوندیا ما آن اتفاقا ما یکیتیا ما لگل ترکا گرینگتره براتیا گلان انگویا گو بله اوجیه duruşmaya گو بدهین صلاحاتی آبتن بله اوجیه مثلا روشنبیره کی بوی هوایی کد مدرسه ولاتی سردستا مزن بویا آن سیاسیین کو اوسا لوی داری مزن بویا دکاره بیجا استقامت من آن ام بیجن پیوندی من لگل آنکارا گرینگتره ج پیوندین هولیر بله چند رئالیست او یک روز هات گر مثلا او براتیا گلان امی کنفدرالیزم کی گو همو گلد ناف ده وکه هفودو بن و راستیا هرم اما چند رئالیست کو او سلوگانا براتیا گلان گوتی آویتن جه سلوگانا گو کرد دسته براتیه بدن والله اگر معروف راستی بنیره تو کس آن تو هیز براتیا گلان وک پارتی دموکراتی کردستان نپاریزه و بچه شوی؟ دیاره لباشوری کردستان دا دیاره تم و تم بحثا براتی تکرن قوات بحثا براتی بکی نایوی واتی کته دفجه حق و حقوق ملتی خو بردی جاری یکم دوی ام حق و حقوق خو بپاریزن حق و حقوق ملتی کرد بپاریزن جیران ما چاوات دجین حق ما جیه ام بکی مای وکی وان جیران خو بیجن او رئالیست ننه بگور قناعت ما او باچونه کو ایرو لباکوری کردستان به تایبتی بویه پاپولر لی کی جنب باچونه؟ بله؟ باچونه برایتیه گلان بله مثلا برایتیه گلان دجایتیه دولت بونه کردان بله از وی بحثاوی تشتی دکم بله من بحثاوی سیاست مداران لباکوری کردستانی کر لی دوی ام بزانبن همان جور سیاست مدار آن روشنبیر لباشوری کردستانی جی هنه بله اما تندنس گر بگرنه دستا ککروشت مثلا او تندنسا گود بیجی براتیا گلن او کنسپتا گود بیجی براتیا گلن لباکوری کردستانی جخوره ریه گرتی و سرویریه ریه ودیچی لی او تندنسا او بیرو بوچونا کود بیجی ام کردستانی نه امی لسرخطکی نتوی دموکراتیک بریوه بچین اوانا جی نکاری بویا ناوندکی پیک بینن ناوندکی گو و بیرو رای خواه بکاربن بگیهن رایا گشتی یا کرد لباکوری کردستان راسته بگومان یعنی جدر وی او کسی که ایرو دوی مروف بناف بکه بله فرق مروف بناف بکه دواره یاسایی ده هاده پیه دواره نیاسایی ایلگالیته ده پکه که بخواه که او خودان وی باچونیه وی بیرو باوری دخوازه لکردستان باکور فرض بکر لسر سیاستا کردا لی جعالی دی او ریخستن او پارتین کو وی سیاست ناپجرین قبول ناکن کزن ضعیفن او پرچنه بله اول راستیه کیمه لی یعنی چه هستن گنه گناه لیگو هون مثلا او آلیین دم بکاربن نزیکه بود اول گلکی گرینگه بزنه مثلا بیجن پارتی دموکراتی کردستان لترکیه نکاری دوره خو ببینه یعنی ام بیجن رزگاری یعنی ام بیجن پارتی سوسیالیستی کردستان ترکیه کاوا ام همیت زان سال هفته‌اند حتی ویدمه قدره پارتی و ریخستنین باکوری کردستانی جدر وی پککه همی قدری وانا وکی هوا یعنی الویدری دا کنسپت کی هبو الویدری دا برنامه کی هبو بگوروی برنامه بگوروی کنسپتی چه ندبو خطا ولات پاریس خطا کردستانی پیش بکوه لی او سیاست هانه ایرو بر به افلاسی دا دچه ریا ریخستن و پارتین دیجی هدی و دبه اوه هانه گریدایا به کنجکتور سیاست جهانیا و بگریدایا پیشکتنین روجلاتا ناوینیا بگریدایا پیشکتنین باشوری کردستانی و روج آوای کردستانی بله یعنی هدی وکو جاران
PKK nikara xwe li ser siyaseta Bakurê Kurdistanê ferz bike. Çê nabe hêdî ew jî bi xetekî milîtarîzm ser rêxistinên dî xwe ferz bike. Rêxistin û partiyên dî jî hişyar bûne, ew jî hêdî xwe rêxistin dikin, xwe tanzîm dikin û ez di wî qenaetê de me wê demekî Kurd e wê ev xeta Kurdistanî nêştimanî bi hevkariya rêxistin û partiyên dî wê bike qonaxekî baş. Kekrojat bi taybetî piştî têkçûna ew pêvajoya ku weke pêvajoya çareseriyê de hate binavkirin. Piştî têkçûna wê li Bakurê Kurdistanê şerekî gelekî alûz, gelekî tund, gelekî berfereh ê gotê rêvebirin û qurbanê wê dibe xelkê Kurdistanê wekî Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiye. Reçeta we, resepta we, dermanê we ji bonî hûn bikaribin hûn jî hin helkeftinan pêk bînin gelê Kurd hêviyek li balê çêbê li Bakurê Kurdistanê çi ne? Niha rast e îro ew siyaseteke hate meşandin ji aliyê PKK netîce wî em dibînin ew rewşekî pir alûz, rewşekî pir nexweş peyda bû li Bakurê Kurdistanê da sedem bêguman PKK siyaseteke Yani em PKK bidine aliyekî weke pardon. Belê ez ê werme ser wî. Belê ferm. Ez ê werme ser wî. Gunehê siyaseta xeletiya PKK bêguman serkêşiya vî karî dikir. Lê ji aliyê dî dewleta Tirkiyê jî wacibê xwe nehanî bicî. Tim û tim Tirkiye top avête bo PKK û got PKK hêzekî terorîst e ji ber vê yekê em nikarin mesela Kurda çareser bikin. Lê ji aliyî din hikûmet divê konseptên wî dî jî hebe. Ew e bazarekî diye. Em dikarin li ser wî dûr û dirêj biaxivin lê wext nîne. Em vegerin ser boçûnên me, konseptê me. Niha ji roja ewilî ku ev partiya hanê hatiye damezrandin me tund û tujî li Bakurê Kurdistanê de me red kiriye. Me çarçeveyê siyasî û demokrasiyê de çareserî bi vî hewayê me dîtiye ku di çarçeveyê aşîtiyane de were çareserkirin. Pirsa Kurd û Kurdistan. Lê ev hanê nehate cidî girtin. Bo konseptên nû em dikarin bêjin çi konsepta te hebe bila hebe lê gava yekîtiya te îtifaqa te yekrêziya te di nav partiya te û nav partiyên dî de tune be ew konsept nakeve rojevê nakeve pratikê da. Lê mesela bêjin boçûnên we reseptên we ji bonî ev krîza gul Bakurê Kurdistanê tê jiyandin ji bo wê hene. Konsepta me yekemîn reçeta me yekemîn parastin an çêkirina yekîtî ya hêzên Kurda û bi taybetî ew grup û ew partiyên ku gelek nêzîkî hevdûne divê konsepta me ew be ku em wana bigînîne bahev û di vî warî de hinek gav têne avêtin. Ez bawer dikim demên Kurd wê aşkere bibin. Eger ev hanê tune be hiç reçeteyekî nikare bibe derman. Mümkün e li Bakurê Kurdistanê kekroj hat. Aştiyekî navxweyî di nav partiyên siyasî yên Kurd di gava yekem de ê got qada legal dene pêk werî. Mümkün be, mümkün nebe. Divê merov ji bona vî karî xwe biêşîne, divê merov wî ji xwe re bike konsept. Belê. Her yek divê mala xwe de yekî rêziya xwe biparêze. Em rewşa xwe dizanîn li Bakurê Kurdistanê de. Pêwîst nake em biçin ser detayên nav hinek rêxistinan de. Lê problem heye. Piştî ku ev rêxistin û partî yekrêziya mala xwe ava kirin, divê xwe biêşinin ji bo çêkirina hevbendî an birayetî yekrêzî gel rêxistinên Divê hevbendiyê de ew konsepta netewî demokratîk em bêjin ku di platformekê de nêzîkî hev û dû bin. Hûn dikarin ji bonî aştiya navxweyî nêzîkahiyekê li gel HDP jî bikin ji bo ku
دوی پلاتفورم دیجه جبو یک ریزیا مالا کرد به باکوری کردستانی و ترکیه از دوباره دکم بله از دوباره دکم ممکن به ممکن نبه دوی شیعار ما او به دوی ام یک ریزی دناف همی ریخستن و پارتین کردان دا پیک بینن اوین د ساحه یاسایی دا کار و خبات خود کن بله گلکی سپاس که کی روز هات آمدی از جی سپاس دکم برده که پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه گل استودیو آمد گلک من سپاس دکم تماشاوان نهێژا بوی ئاوایە ئەم هاتن داویا بەشا یەکەم یا باسی ڕۆژا ئیرۆ دبەشا یەم یا باسی ڕۆژا ئیرۆدە لەگەل سەرۆکی گشتیا پەدێکە باکوور ژێ سودیۆمای دیاربەکەن. جارێک دێن سلااف تەماشەوانی نهێژا دووارین ئابۆری دووارین سیاسی دووارین جیواتی دوارین ژیانی و ئارامیێدە دناو شەرێکی دە لە باکووری کوردستانی کریزێکی مەزن تێژیاندن هەروەها پارچەبوونا تەڤگەرا سیاسییا کورجی لە باکووری کوردستانی di rojevê de li ser van pirsan di teverê duwem a basî roj de em dê li gel serokê giştiyê Partiya Demokrata Kurdistanê Bakur bi rêz Sertaç Bucaq biaxivin. Kek Sertaç destpêkê de tu bi xêr hatî bernameya basî roj a Kurdistan 24. Îvar baş serserê min serçavê min. Kek Sertaç em ji wê dest pê bikin bi taybetî piştî pazdehê tirmehê rewşa li Bakurê Kurdistanê ber bi aloziyekî hîn mestir çû. Yani piştî hewla derbeya eskerî li Tirkiyeyê ber bi aloziyekî hîn zêdetir vejî çû şerê li Bakurê Kurdistanê jî hîn kurtir bû. Wekî Partiya Demokrata Kurdistan Bakur vexwendina we ji vê rastiyê ji vê realîteyê re çi ye? Daha demekî ew darbe li panzdeh tirmehê hatı çêkirin me dijî wî darbe derket û me piştgiriya demokrasî kir. Lê mixabin nuka li Kurdistana Bakur nêzî 12,000 mamoste li kar hatine dûrxistin. û sebebê dûrxistin ne xuya ye. Wisa xuyayekê yani em bêjin siyasetekî wisa tê meşandin siyasetekî tirs e û ji bo wî yekî jî gelek însanê me li vî meseleyê de lawaz bûn û gelek rewşa wan xirab bû. Ji bo wî yekî jî pedeke Bakur demekî ew li kar dûrxistin dest pê kir ew jî destpêka perçeqandina yan jî aloziyan li Kurdistana Bakur bû em dijî wî derketin. Alî din de şerekî dijwar didomin û ew jî tabî ew mesele ew pirsgirêk hîn xirabtir dike. Ji bo wî yekî jî em niha nikarin bibêjin ku li Kurdistana Bakur rewşekî xweş heye. Naxêr rewşekî gelek gelek xirab e, evênînîne, şer heye û li kar dûrxistin heye. Axir em hêvîdarin ku ew mesele ew aloziyan demekî Kurd de derbas be. Kek Sertaç Part Demokratîk Kurdistanê Bakur û her wiha çendîn partiyên din li Bakurê Kurdistanê bi hev û dûre çendîn caran ve hewl daye ku yani şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê bi taybetî bête rawestandin ve bang li aliyekî li Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li aliyekî li Devleta Türkiye kiriya bir û bahveriya we karî bûye bandorekî li va her du aliyan bike. Niha salê ku nîv berî wî yani demekî ew şerî çekdarî dest pê kir em pênc partiyên Kurdistanê hatin berhev ji bo sekindandina ew şer. Me bank çêkir, me konferansekî pêk anî, me gelek caran daxuyaniyan derdixin lê wisa xuyayê ku her du alî jî guhdariya dengê sêyemîn nakin ji ber ku alîkî de em bêjin
تلیا دولتین جیران ناوی شری قریج ده هیا کیژان دولت وانان که جی سرتاج نخوازن آرامی کیژان دولت از اوسا جیران باورم دستواه تلیا بله اوسا خیایا کو ایران و سوریه و دبک قسمه کشی روسیا لسوی مسئله دا روله کی گرینگ دلیزن به تایبتی شری هندکان دا روله کی خراب لیستین و جبوی یکی جی ام حمود دوینن و بانگامش او بو مگوت چک پسکریکی کرد لکردستان باکور حل ناکه و آلی دنده جی ما همان دمیده گوت ما گوت سیاستا توندی آ دولت شی او مسئله حل ناکه جبوی یکی داوی حد و آلی جی مجبورن با آوا کدن با آوا کی آشتیانه و دموکراتیک او پسکریکی چکتار و شری چکتاری حل بکن پشتیوی ام دکارن سر مسئله آشتی دنگ بکن کک سرتاج عالیه کی گر اف دولتین کو تبناف کری تلیا وان دنا وی کریزه ده هبیجی لعالیه دن دولتی بتی آوایی خنیزی کی هند داخوازن هری روا این گلی کرد نکریا هر وها اویجی ترجیحا شر وکی دیاره دایه پیش یاخه Daha devlet tüccar yani damazlandına komara Türkiye hatta İro ev devlet mafin Kurdun reva kabul nekir. Le demek ki pişti hatına ser hüküm AK Parti hinek guhartının binge hiçi bu. Ez dibijim levedere taybeti embejin ev kesin ku deswanda çek hebul. و پشتیوان دا هینک دولتین هبون وانان جی او تشپشک پلوکا کرن و ری جبو حل کرنا پسکری کی کرد با آواکی دموکراتیک و مذاکره یعنی هولدانان تیک چو لگور بیا من پشتی هلبجاتنی هفته حزیران 2015 مجال هبو جبو حل کرنا پسکری کی کرد و ملتی کرد گلک به پرانی دنگ خدا HDP لی مخابن برای دری مین HDP جی رولا خو لپارلمنتو باش نلیستن و نها طبی آلوزی حد و آلی دا گلک گرینگه جبوی یکی جی ناف تبلی هوی دا همو تشت تبلی هف دبن ناوی ویجی کک سرتاج لترکیه پشتی پازده ترمه لقادا سیاسیه انقره'ye de بتایبتی سه پارتی AK Parti, CHP û MHP nêzîkahiyek diyar kirine. Taybetî navek jî lêkirin, navê wê kirine ruhê yenî kapı. Lê li Bakurê Kurdistanê ji dervî ew ruh û tendensên ku bi PKK û perîferiya PKK vegirê dayî aliyên din ên Kurd. Ku yek ji wanî giringê wan aliya Partiya Demokrata Kurdistanê Bakurê gelo vekariye برسوا هیوین گلی کرد پیک بینن بین روژوی اوجبوی وینا گاوان باویجن چالاکیان لدار بخن نها حاتنا ما باهفدو گاوکی گرینگ بو و واسال کنیو ام بهفرا با آونکی هف آهنگ کار دکن حتی ایرو تو آلوزیا نوا هر پنج پارتی دا در نکد لی demek ki silah dike ve rojeve biçari tabi denge aşiti kemtir dibe. O em dibêjin em banga xwe de ji me em tumutum dibêjin. Eger dewlet dixwaze ew pirsgirêkî hel bike tenê yek rê heye. Zêdebûna demokrasî ancak dibe dermana wî tiştî. Lê wisa xuyayekî niha حد و آلیجی قوت خودن سرتوندی و امجی چه دست بریم هات امی دنگی خو کم ناکن ام دنگی خو بلندتر دکن لی مخابن دنگی چک جه دنگی می آشیتی خواست وی دمی دا معلسف زیده تره بله جبونی کو جوی آلوزیه مروف بکار بی توزه که جی در بکوین ها دا بشبونا تفگره کرد کک سرتاج ری لبر دجمنین کرد ودی که کو بکار بین دستی خو بخنه ناف تفگره کرد بخوده او آشتیا ناف خویا دناف تفگره کرد دکاری ری لبر وی وکی
وکی پارتی دموکراتی کردستان باکر رولا و د پیواژوی کی وساده چیه نها لبدر استراتژی ما اوسایه یک ام دخوازن یک ریزی لمالا پدکیان پیک بینن او جبو ما گلک کنگه دومین یک ریزی ناو همو هیزن کردستانی ده لبدر مخابن برادر مین HDP و PKK و periferiya wan nuka ne amadane ku yekriziya nav hamu hezin Kurdistanî da pêk bînin lê tu mecalê din nîne. Îro ansıbe hemû kes mecbûr bin werin ser masayekî yeketiyekî xwe dayînin ji bo helkirina pirsgirêkî Kurd û Kurdistan. Bi şer, bi çek ew mesele hel nabe. Ji bo wî yekî jî pêwîst e em xebatê xwe zêdetir bikin xebatê xwe aşîtiyane û demokratîk û bi îsrar û bi piştrastî ser vî xetê da em ê bimeşin lê yekrêzî û xebat îlacî dermanê hemû pirsgirêkin li Kurdistana Bakur. کەک سەرتاچ gelek jara tê gotin tê gotin got Kurdan ew qas bedel da bedelên gelekî girandan ji bo mafê xwe yê reva û her wiha ji bo parastina nirxên mirovayetiyê bixwe di şerê xwe li gel Daişê de yani bedelên gelekî girandan Kurdan lê ev parçebûna Kurdan wisa dike got encamekî berhemdar ji bo wan bedelê xwe nadin. Ew rast e. Niha demek ki em mesela Kurdistanê Rojava temaşa dikin devê devê bîraderê min pêyede yeketîkî nav hêzin Kurdistanî da naxwazin ji bo wan yeketî li gel hêzin Ereb girîngtir e û ew siyaset ser nakeve û em dibînin li hesekê gelek ciya da teqîn çêbû. Ma gelo mirov kane bipirse çima mirov çima vê nadin ji bo derbasbûyînê به هزاران پشمرگین روش اگر پشمرگین روش و YPG با هفدو بانه او مثلا باشتر پیش وادیچه همان دمی دا گاوه کی گلک کرنگ لکردستان باشور هیا جبو ایران کرنه سرخابونه کردستان و ام اصادف کرنگ کو او دم جو کردستان باشور هاتیه و اعلان کرنا دولتی که سربخوا نکتنی با کردین باشور با کردستان باشور جبو همو پرچین کردستان جبو همو کرد لکو جیاناوی بردوام دکسه تشتی که گرینگه جبر که کرد دبن خودی دولت او تشتی گلک مهمه اولو کردستان باکور جی امکانن اصابیجین سدمی پیشوا نچوینی کردان اوه کو کرد جبو مافن دموکراتیک جبو مافن خسری دموکراتیک یان جی فدراسیون آن جی اتونومی نه حوجه کرد بچک شر بکن حوجه داریا ما شری سیاسی هیا شری دموکراتیک هیا و از جبوی یکی ام وکی پارتی دموکراتیک کردستان باکور هزار جار ام حیف دبینن دلی ما دیشه دمکی جوانی که کرد جیانا خواه جبو خسری دموکراتیک آن جبو اتونومی آن جبو فدراسیون دست ده جبوی یکی نحوجه پیوسته ام خبات بکن راسته ام خباتی که گرانبها بکن راسته لی به آواکی آشتیانه و سیاسی ام دکارن گلک تشتن لی کردستان باکور پیک بینن جبر کو دبک دولت تندی دخوازه و حتی ایرو به سیاستی تندی سرکت ام دبیجن به سیاستی دموکراتیک و آشتیانه و هف آهنگی و یکریزی ناو هیزن کردستانی دا کردستانیین دا ام کردستان باکور سردکر پارتی دموکراتی کردستان باکور بری دمکی کرد بریز بوجاک ل پایتخت هولێرê کنگرەya xwe lê darxist divê kongrêya xwe de ji xwe duruşmeya vêna navê yekrêziyê bû gelo divê babetê de Partî Demokratî Kurdistan Bakur hin gav avêtine yan jî amadeyiya hin gavavêtina dike وکی اونجا دزانن یکریزی خباتی که گلک بنگهیه او یکریزی تشتی که گلک مقدسه او مادمه کی او بریار گرت معنا بریار گرتن اوکو
meşandın sevi xetiye o em sevi xeti demeşinin demek ki em gihiştin encameki piroz ev encame em ji milletê xwe diyar dikin û em sevî mesele dixebitin û em hêvîdarin em ê înşallah serkevin jî. برز بوجاب تو بخواه دوزانی تو به دهین سالان لأوروپای مای ده تفگرا سیاسی کردت رولک لیستی لی در وی ولات هردم دوستین کردان دولتین در و ایکو نزیکاهی به کردان ردکن گازینان دکن کو کرد دابشن. Denk çû. Yani Kurd hevudû parçe ne be hevudû re ne Kurd. Naha rast li welatê Ewropa gelek cara ew gazinç hate çêkirin. Lê em divînin nuka mesela em bêjin tiştekî meşru heye. Li Kurdistana başûr parlamento heye, helbijatin pênc çarçêbû, hikûmet heye. O em dibînin ku welatên Ewropayî piştgiriya xwe ji bo siyasetê başûr zêdetir dikin. Ew jî gelek bibe mînakekî ji bo hemû peçeyên Kurdistan û em jî li va devenan em ê jî pêwîst e Kurd werin bahevdû bi programekî aqilane û realîst em dikarin ew problem çareser bikin. Yani xebatekî demokratîk, aşitiyane û siyasî ji bo desthilatdariya milletê Kurdistan li ser erdê Kurdistana Bakur ew jî birov dikane bibêje bi avakî em bêjin federasyona lê ji bo wî yekî ez bawerim Kurd hemû wek hev difikirin lê pêwîst e gavekî pêwîst e Kek serta çi babeta gote girtî de sade. Berî demekî Kurd li başûrê Kurdistanê ji bo serxwebûnê lêpirsînek ji aliyê Zankoya Amerîkayê di hokê ve rapirsînekê goçê bû tê de ji sedî heştê û çar, heştê û şeş beşdar di wê rapirsînê de hesta xwe ji boînê serxwebûna Kurdistanê anî ziman. Piştî wê konseptek derkete holê, ew konsept ew bû digotin ku îradeya gel carnan ji xwestekên tevgera siyasî bi xwe jî mühimtirin. Ew îradeya gel dikarê tevgera siyasî bi xwe formûle bike. Li Bakurê Kurdistanê jî ger mirov îradeya gel ya gu daxwaza aştî, demokrasî, bi destxistina mafê xwe bigirê desta xebatekî çawa dikarê bête birêvebirin ya ku dikarê îradeya gel organize bike, formûle bike. Niha piştî bi taybetî ew şerê hindeka me dît ku milletê Kurd şerê çekdarî û şerê hindeka naxwaze û li ser şerê çekdarî aciz e. Yek. Deme helbijartinê me dît milletê Kurd çareseriyekî aşitiyane û demokratîk û siyasî dixwaze ji bo wî yekî jî dengê xwe piranî da mesela HDP. Piştî şerê hindeka ew dengên ku hatibûn dayîn ji bo HDP kêmtir bû. û îro jî bi taybetî em divînin milletê me şerê çekdarî tundî naxwaze. Lê milletê Kurd dixwaze li ser erdê xwe azad, wekhev û desthilatdar be. Lê çareseriya wê bi tundî nîne. Ji bo wî yekî jî ew rêxistin ku dixwaze bi tundî pirsgirêkî Kurd çareser bike, pêwîst e ew realîte, ew rastiyî li Kurdistanê Bakur bibîne û destê û dev ji şerê çekdarî berde. Ji ber ku çek ew mesela hel nake. Welatê me hildiwêşe. Başa tendensa Partiya Demokrata Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê amade ye di vê riyê de xebat û çalakiyan li Bakurê Kurdistanê li dar bix. Belê em amade ne û em mecburin rêkidin bermenîne wexta tu dibêjî ez şerê çekdarî naxwazim wî çaxê pêwîst e te xebatekî qenc û baş û rêk û pêk di alî siyasî de bi avakî aşîtî û demokratîk pêk bînî.
امزانن دبکی او قاس حسن ترنینه ریکی دوری دریجه لی آمادنه او ری دوری دریج بمشی بله گلکی سپاس برز سرتاچ بوجاک سروکی گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور کوژ دیاربکریل گرمو گلک سپاس ویلک تماشاوان این هجاب وی آوایی هم هاتن داویا برنامه هم ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دن یا باسی روش ارشادو بود